U Rwanda ni igihugu gifite ubushobozi bwo kwirinda no kubungabunga umutekano wacyo. Gifite inzego z'umutekano ziteguye kandi zikora kinyamwuga, zifasha abaturage kubaho batekanye. Umutekano w'igihugu wubakiye ku bumwe bw'Abanyarwanda, ku miyoborere myiza no ku bufatanye hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Kubera iyo mpamvu u Rwanda rushobora kurinda imbibi zarwo, amahoro n'ubusugire bw'igihugu, bigatuma abaturarwanda bagira icyizere cy'ejo hazaza heza. RDF, Rwanda Defense Force, ni igira uruhare rukomeye mu kubungabunga umutekano w'igihugu, irinda imbibi z'u Rwanda, ihangana n'ibishobora guhungabanya amahoro, kandi igafasha abaturage kubaho batekanye kubera ubunyamwuga n'ubwitange bwayo. RDF ni inkingi y'ingenzi mu mutekano w'u Rwanda. Bimwe mu bifasha RDF kuzuza izo nshingano birimo ibikoresho n'intwaro bya gisirikare, aho bigira uruhare runini mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Ingabo zifite ibikoresho n'intwaro bihagije zibafasha gukora inshingano zabo neza kandi mu buryo bwizewe. Ibyo bikoresho bifasha ingabo gukumira ibyahungabanya umutekano, kurinda imbibi z'igihugu no gutabara igihe bibaye ngombwa. Kubera iyo mpamvu ibikoresho n'intwaro bya gisirikare ni inkingi ikomeye mu kubungabunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Niyo mpamvu mu kiganiro cya none tugiye kugaruka ku ntwaro n'ibikoresho bitanu bidasanzwe bishobora kuba bikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force. Igihe mugiye kubana ni JD, ikaze mwese, wibuke gukanda subscribe ndetse na share. Tudatinze duhere ku mwanya wa gatanu tumanuka tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa gatanu turasanga intwaro n'ibikoresho bidasanzwe bigaragara mu masezerano yo gutangira gukora ibikoresho by'ubwirinzi bw'umutekano, birimo drone zitandukanye, zirimo izo gutera ndetse no kugenzura. Izi ndege nto zitagira abapilote zigenzurirwa kure cyangwa zigakoresha porogaramu zigenewe kugenzura gutwara ibikoresho cyangwa gutanga ingufu z'intambara. Zigabanyijemo ibyiciro bitewe n'uko zikoreshwa n'ubushobozi bwazo. Mu buryo bwagutse, drone ya gisirikare igizwe n'igice cy'indege cy'umubiri n'amabara ayifasha kuguruka, ikagira sisiteme yo kuyigenga, control and navigation, GPS, IMU ndetse n'itumanaho riyihuza n'abayigenga. Aha haba hari ibikoresho byo kubona amakuru arizo sensor, kamera zisanzwe, infrared terminal n'ibindi. Aha kandi turasanga ibyiciro by'ingenzi bya drone zishobora gutera. Iya mbere ni yitwa Melhill drones. Izi ziguruka igihe kirekire, ziguruka amasaha menshi, zifite ubushobozi bwo kuzenguruka no gutera. Zikoreshwa cyane n'ingabo z'ibihugu. Mbahaye ingero ku rwego mpuzamahanga, hari Bayraktar TB2 yo muri Turukiya, MK9 Repeater yo muri Amerika, Winglong yo mu Bushinwa. Ikindi cyiciro cy'ingenzi cya drone zitera ni Loitering munitions, zizwi kandi nka kamikaze drones. Izi ni drone zoroshye gukoresha ugereranyije n'izindi. Urugero rwa zimwe muri zo harimo nka Harop yo muri Israel, Switchblade yo muri Amerika. Icyiciro kindi ni ikizitwa Tactical Small Streak Drones. Izi ni drone nto zikoreshwa hafi y'aho intambara iri, zifasha cyane kumenya aho umwanzi ari no gutanga inkunga yihuse. Mbabwiye ubudahangarwa bw'izi drone z'intambara mu buryo rusange. Ubudahangarwa bwazo bushingira ku gihe zimara mu kirere. Zifite ubugenzuzi budasanzwe, dore ko zitanga amakuru y'ukuri binyuze muri sensors zigezweho. Izi drone kandi zigabanya ibyago ku basirikare kuko nta mupilote uba uri mu ndege. Kuri uyu mwanya wa mbere n'ubundi turiho w'ibikoresho n'intwaro zidasanzwe za RDF. Ntitwavuga kuri drone niturangiza ngo dusige radari ziza ku isonga. Ku isonga turahasanga radari za system arizo anti-drone, Sky Control na Feed Control. Aha hari system zigezweho zo kurwanya no gukurikirana drone zituruka mu gihugu cya Pologne. Izi zifasha gutahura, gukurikirana no guhagarika drone zishobora kuba zibangamiye umutekano w'ikirere. Zikoresha radar ya 3D2 sensor n'ibindi bikoresho bijyanye na system ya command and control. Radar ya Feed Control ishobora gutandukanya drone n'inyoni, ikamenya aho biri mu kirere mu buryo bw'igihe nyacyo. Radar ya kabiri ni radar zisanzwe zo kugenzura ikirere, iya surveillance radar. Radar zisanzwe zikoresha mu Rwanda zirimo izifasha kugenzura umutekano w'ikirere, haba ku rwego rw'indege z'ingenzi, civil aviation n'ibindi bikoresho by'ingabo. Radar y'ikirere yagiye ishyirwa mu bikorwa bidasanzwe mu myaka ishize. Hagiye habaho umushinga wo gushyiraho radar yo kugenzura ikirere, Air Traffic Radar.
hagiye habaho umushinga wo gushyiraho radari yo kugenzura ikirere mu Rwanda ngo hashyirweho ubushobozi bwo kubona neza ibiri mu kirere mu gihe kuko hakenewe kurengera umutekano w'indege no gucunga umutekano w'ikirere mu Rwanda. Aya makuru yose agaragaza ko hari gahunda y'igihe kirekire yo kongera ubushobozi bwa radari mu gihe kiri imbere. Muri rusange radari zisanzwe zikoreshwa mu bintu bitandukanye birimo air traffic control, ubwo no gucunga indege n'igihe ziri mu kirere. Hari kandi surveillance radar, ubwo izi zo ni radari zishinzwe gukurikirana uko ibintu bimeze mu kirere. Tugere ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turasanga ibikoresho byakozwe na Remco, dore ko mu nama mpuzamahanga Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation ariyo Remco yerekanye ibikoresho by'intwaro byakozwe mu Rwanda byo mu bwoko bwa fosili zigezweho, sniper rifles. Izi ni imbunda zo kurasa kure. Banakoze imashini zifasha abashoferi b'intambara ndetse bakora n'ibikoresho by'amanywa n'ijoro. Izi ntwaro zikorerwa mu gihugu zerekana ko u Rwanda rwatangiye kugira ubushobozi bwo gukora intwaro zigezweho aho kubyigurira hanze gusa. Ibi bituma RDF ihangana neza n'ibibazo by'umutekano mu karere kandi bigatanga umusaruro wo kwigira. Mbasobanuriye iz'ingenzi navuze haruguru. Duhere ku zitwa fosili zigezweho, modern assault rifles. Fosili zigezweho ni imbunda zikoreshwa cyane n'ingabo n'inzego z'umutekano muri iki gihe. Zakozwe kugira ngo zibe zoroshye, zihindurwamo byinshi kandi zizewe mu bihe bitandukanye by'imirwano. Ziroroshye kandi zoroshye gutwarwa. Zikorwa mu byuma n'ibikoresho bigezweho nka aluminium cyangwa se polymer, bigatuma ziba zoroshye. Zirasa mu ntera yo hagati, akenshi zifite ubushobozi bwo kurasa neza mu ntera itari ngufi cyane. Zishobora guhindurwamo ibikoresho, zishobora gushyirwaho indorerwamo, itara ndetse na laser. Zikora mu buryo butandukanye. Zimwe zishobora kurasa isasu rimwe rimwe cyangwa kurasa amasasu akurikiranye bitewe n'imiterere yazo. Zikoreshwa cyane mu bikorwa bya gisirikare n'umutekano nk'igihe cyo kurinda igihugu, ibikorwa byo kugarura amahoro cyangwa kurwanya iterabwoba. Noneho tunarebe sniper rifles, imbunda zo kurasa kure cyane. Sniper rifles ni imbunda zakozwe by'umwihariko kugira ngo zirase kure cyane kandi neza cyane, zikoreshejwe n'umusirikare wabihuguriwe. Izi zo zirasa kure cyane kurusha fosili zisanzwe. Sniper rifles zikoreshwa mu ntera ndende cyane. Zifite indorerwamo zidasanzwe zituma urasa abona kure cyane, apima neza ndetse akamenya uko ashyira isasu mu gipimo cyangwa ku ntego. Izi zo zikoreshwa n'abantu bake babihuguriwe. Si imbunda ikoreshwa na bose, ikoreshwa n'abasirikare b'intoranywa bafite amahugurwa akomeye, dore ko zikoreshwa mu kurasa umuntu cyangwa igikoresho runaka. Zikoreshwa no gukumira umwanzi uri kure ndetse no gutanga amakuru y'ingenzi mu mirwano. Ku mwanya wa gatatu turasanga Mi-35M attack helicopter. Iyi ni helicopter ya gisirikare igenewe kugaba ibitero. Ikaba ari verisiyo ivuguruye ya Mi-2425 Hind y'Abasoviet. Iyi ifite umwihariko wo kubigira kuri target kandi ikanatwara abasirikare, imbunda ndetse na misiri. RDF iyikoresha cyane mu kurinda umutekano w'igihugu, igafasha ingabo zo ku butaka mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Mi-35M ikora nk'inkunga yo mu kirere, close air support. Iva mu kirere ikamanuka hasi igenzura aho umwanzi aherereye. Ikoresha kamera, sensor, maze ikarasa cyangwa ikagaba igitero igamije gusenya imodoka z'intambara, gutanga cyangwa kugabanya umwanzi ndetse no kurinda ingabo zo hasi ko zikora ku manywa na nijoro ndetse no mu bihe by'ikirere bibi nk'igihe hariho igihu cyangwa imvura. Mi-35M ifite motors ebyiri zikora cyane, ziyifasha kugenda byihuse no gutwara intwaro, esanse nyinshi ndetse n'abasirikare igihe bakenewe. Mi-35M helicopter ifite modern digital system ifasha abapilote kubona target aho bari ndetse n'amakuru y'ikirere byose ku mashini zigezweho kandi zidasanzwe. Mi-35M yubatswe kugira ngo yihanganire amasasu, uko cockpit yayo irarinzwe, ishobora gukomeza kuguruka nubwo yaba yangijwe. Ifite uburyo bwo kwirinda misile n'ibisasu. Ku Rwanda, Mi-35M ifite akamaro kanini kubera ko ifasha igihugu kugira ingabo zifite ubushobozi bwo kwirwanaho. Iyi ishobora gukora mu misozi, mu mashyamba ndetse n'ahakomeye. Ifasha mu bikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro, kurinda imbibi no mu butumwa bwo kubungabunga amahoro.
mwanya wa kabiri turasanga ibikoresho by'ikoranabuhanga byo gutahura no gukurikirana amakuru aribyo surveillance and ICR systems. Duhere kuri ICR, Intelligence Surveillance and Reconnaissance. Iri ni ikoranabuhanga rikoreshwa mu gukurikirana ibibera mu kirere no ku butaka, rikoreshwa mu gutanga amakuru yihuse kandi yizewe. Zikora kandi mu buryo bwo gufasha inzego z'umutekano gufata ibyemezo bifite ishingiro. Ibi bikoresho bifasha RDF kumenya ibyago hakiri kare, gukumira ibitero no gucunga umutekano w'igihugu. Aha kandi hari drone za UVS zigezweho, dore ko RDF yinjije drone zifite ubushobozi buhanitse zikoreshwa mu gukurikirana imipaka, gutahura ibikorwa bikekwa, gutanga amashusho n'amakuru mu gihe nyacyo. Izi drone zishobora kuguruka igihe kirekire, kugenda mu birometero byinshi, gufata amashusho meza haba ku manywa ndetse na nijoro. Aha kandi hari radari zigezweho zifasha RDF gutahura indege cyangwa drone zitemewe, gukurikirana ikintu cyose kidasanzwe mu kirere ndetse no kurinda ikirere cy'igihugu. Aha kandi haje radari nshya zikora amasaha 24 mu minsi 7 kandi zifite ubuhanga bwo gutandukanya ikintu gisanzwe n'igiteye impungenge. Ibikoresho bindi bishya ni kamera z'umutekano zifite AI, aho RDF ikoresha kamera zifite ubwenge buhangana zitahura abantu, imodoka cyangwa imyitwarire ikekwa. Zikorana n'amakuru yandi, zifasha gutahura ikibazo vuba hataraza ingaruka. Muri iki gice cy'ibikoresho hari n'iterambere mu ikoranabuhanga rya satellite ritanga amakuru aturutse kure binyuze mu miyoboro y'itumanaho yihuse kandi itekanye, ihuza amakuru ava mu bikoresho bitandukanye mu rwego rumwe. Ibi bikoresho bishya byongeye ubushobozi bwo kwirinda, bigabanya ibyago by'ibitero bitunguranye, bishimangira umutekano w'abaturage n'ibikorwa remezo. Ku mwanya wa mbere turahasanga ubwoko bwa drone za UAV, Armored Aerial Vehicle. Izi drone cyangwa UAV, Armored Aerial Vehicle, ni indege nto iguruka idafite umupilote uyirimo, ahubwo ikayoborwa n'umuntu uri hasi akoresha remote control cyangwa software yihariye iyigenga. Nta byinshi navuga kuri iyi drone kuko ibyinshi kuri yo twagiye tubibona, gusa tuvuze ku gishinzwe birimo gukurikirana aho umwanzi aherereye, gutanga amashusho ya nyayo, kureba imipaka n'ahari ikibazo cy'umutekano. Izi drone ziri mu moko atandukanye, duhere ku yitwa Combat Armored Drones. Izi zishobora kwitwaza intwaro zikoreshwa mu gutera ibirindiro by'umwanzi no mu bikorwa byihariye. Aha kandi hari izitwa Logistics Transport Drones. Izi zitwara imiti, ibikoresho byihutirwa, ibiribwa mu bice bigoye kugeramo ndetse n'ubutabazi bwihuse. Aha kandi hari n'izindi zitwa Training and Simulation Drones. Izi zifasha gutoza abasirikare kwigana ibihe by'intambara ndetse no kwigira ku ikoranabuhanga rishya. Ndumva ikiganiro cya none twagisoreza, nawe ujya muri comment utubwire ko ikiganiro cya none wacyumvise. Ntiwibagirwe gukanda subscribe tuzajya ucikwa n'ibiganiro na documentary nziza tubagezaho nk'izi. Oje bwabanye ubategurira nkanabagezaho ibiganiro ni JD. Iyi ni Deep Media TV, isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye.